Anton Alam Clark pen kachini ja phan pura Nelilong dak Bharatiya Janata Party is Kar Bianglong along the spokesperson Chomang Pro hai non Nelilong sitek lo Kardo make hai nangli phan karjukam tum lalo dak MP Gaurav Gogoi phan APCC mate Assam Pradesh Congress Committee along ameipu pek pen alang li phan kapre ka district along district along kangthum karnia saila poson kedeng ponthek ponong no lason thak taksi ninia farman dak Kar Bianglong along sitame van lo la penalang di statement sitame nali tumta arjulong lo kopi si alang di kaning jema la penon hebjong Congress atum sitame dispura long Rajya Bhavan long dan selang litum press meet kangni kopi alam thi sika paklang ma nang litum la heti tame ponong no la si non hebjong na bangke dak Gaurav Gogoi pinita dak dikhu along situla Tasi nanglitum Gaurav Gogoi kevang ahut kopia posi along BJP atum dak Pakistan agent Gaurav Gogoi Murdabat Congress Murdabat po labangso aslogan empen kache songnang kokma klar dak lam nangthan ni chima alama bangke dak Gaurav Gogoi wang kartang ba banglu puni tum pe Kar Bianglong ke bahasa maklo India lo ke job kadam lo Kar Bianglong ke bangsa BJP oppose pe BJP के formally बा informally सता Gaurav Gogoi Kar Bianglong के बांगे oppose पे clear नल तुझी तासी में ता Wangdet pen alangli wild allegations किस्मान के बांधो against BJP parties against CM Kar Bianglong CM तपर तुलना में है against किस्मान wild allegations के बांधो लाबांगे चोकची alang tak bang boleh ni kopos alang kali alang li kaning bang det pen kaning je ke chok che sin li tu ka protest hala hai bang ke people Pakistan agent po bang ke nili ki pudam ni alam theo lag already established ningjer lo la bang alang si proof na po that he is not Pakistan agent let him proof la si la pen ke alang dak ke bang pen lasu kebang aprang lok ba kebang non bang depen dag jong si mane Gaurav Gogoi kaningji mesen posonte ba Congress police mesen posonte suri ar musi cetong munje polo dag nili tum Gaurav Gogoi bang depen suri ar mun lit theglong alang dag jong si am thanga party bangke pangtangi ba election ke hai apan campaign ke bang pulonte along public meeting si public along sedam nanya polo instead of going to public meeting ki biji ka fialam along non ni ke theklong bangke har nam ghor nane church along se along kedam ase alang ni mane intention ko pilo intention mesen no plongte alang mitha party Congress party banu ki pang tangi plongte public ko se chiki thana po lasona rat ongdung meeting long rat ongdung bukan itu thelong de so very unfortunate nasi alama bang epilo is matter of survival now dum lang nam tha last assembly election out alang dum MLA bangkon hai Assam in Assam bangkon 20 on in lam masu kala laben ke after MLA election MP election how many election mane MP elections they won how many seats they won hai he mati isi ni ketom bana bahira ke hai he what does it mean tamane Congress a mass base abang ke dak ave Congress a mass base abang ke erode delo afrang two-third majority ta hailo so in the last MLA election pen MP election bang ke they won only a few seats laso kelong lo bang ke mana rat atuma sapura bang avedelo laso pena phi council election but laso MP election apna council election ta that out of 26 seats Congress kon lage hai out of 26 seats 26 seats ta BJP se hai tamne Congress da masbe se bang ke avedelo apna tum result langdami tha first ke BJP lo second ko malo APSLC third ko malo Congress to mane BJP along ka contest along se mangbe mane national naligi puji bang national party pusita as a national party or as a regional party pusita me definitely latunge national party lo to national party kosom se dak apran
grassroots along latuma influence ko an mangedu non mangke almost nil lasi kedam tang MSC election ba kedam tang MP election uta pilidun theglong lo dekot third position in Karbi Anglong lasi so mass base bang gono bhitti ko mass base bang mane within very mane short period ba nikan laso kepang bong mane paju pen aveder lo so it's a matter of survival lasi koson ka survive nang po mane dak ke pachu bayalam ka nije pen ta latum survive nang po kapachu bayalam ka nije pen rat ban convince nang po lasi dak corruption ala manglo upune CM ban chief minister ATM tang ho kapre allegations ho wanglo to nangli allegation palam nile nangli phan karju kang tum nalo dak gorok gogo ami thang patumi kaning jalam na pulo terang kya thengno state along ta syndicate sarkar lapen kar Bangalore autonomous council non ka chari bom dala ke syndicate sarkar ta si laso puthak nangli ki PC dakar Bangalore ra phan nangli lam klar pintum li fast ki puji wange laso syndicate government ba syndicate laso alam administration mula so keman bagala is condemnable ili labangke from BJP party side I condemn this statement number 1 dak jong si Assam as a whole jong si langdam do plote development abangke non mangke athang congress on kon mangke claim mangke 100 times ose development kam abangke claim bom basuli bom mane theglong daklam jini libu labu kanijeta kali nali tuara nat kunon infrastructure in every department in Assam alam sibu nono bangke highest mane peak time big personally puji aru Karbi Anglong bangke non kuan ta Karbi Anglong rata tungke lasona development lan speed ben development kedam ke claim bangke theglong pin la nali tuara ta pure mobile meeting spoke pen pulo 22,000 crores actually bom nili putuje bangke more than 22,000 crores non national highway from Nelly via Boithalangso, Kheroni, Haflong, Laswa national highway da non Salampo, tender dopo, as around 30,000 crores atanka only in PW Towarlock. Nani irrigation department, water resources department, education department, veterinary department, lahe along that make theglong dak ason si mana akame claim bom lapeng nali langita laso within very short period non BJP mane rule non under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma and under the leadership here in Karbi Anglong under the leadership of Tuliram Rohan non the veterinary college one po agriculture college non one po lapeng ke asan kapre university da wangbom lo lapen ke central schools lahai central laso education institutions mo khata ta wangbom lo asi within very short period ana por ke komang bom pen la an ke klema bang ke Karbi Anglong pun Karbi Anglong rat la bang ke theglong la konta asi lahai koson si alang mane kan injun pola je pilo mo penali kutu ite syndicate koson si kutu dak joko syndicate ade dak la developmental la akamo mukha tat syndicate pote tender abde se kan claim are nangpo ninghang le se kan claim are nangpo la gunda ras ba gunda to man ke to se kan claim nangpo non ke kali formally tender policy kuti atangka toara mukha ke claim ko lahe ko ATM ATM la bang la ATM alam neli na ka kang tum inuda president inuda state president congress ang hopen ke chona mangke very unfortunate take thanga proof ave plodang de la bangke very unfortunate ninje je dasi akemi pusinli tuningri la penke alang as a deputy leader in the parliament, opposition deputy leader, state president, unresponsible among one open of the consider senior. Nala nali phan ki pa jutsi ka jukang tung nalo dak state long jong si langdam plotang te non da ke Bharatiya Janata Party sarkar mate state long ta BJP government lo central long ta BJP lo penda kar Bangalore long ta BJP lo lasi jong si langdam plotang te Assam Pradesh Congress Committee ami phuarpu
Gorov Gogoi Pan Pektet Pen Asapso Kachela Rason along la tum Congress to Majacon Kachar Jack Pan ke claim ke dam thek ponong la pen prejam district along alang ni pan ke deng ka hum dijam la sonta thek ponong no asila soteng dakar beng nong sta mini nia pharman van la pen la dak la pan pektet pen protang te la press meet kang ni pen ching no Congress claim ban ko tum tame son sonia sai alang ni tum Jakon Kachar Jack pan ke claim ni tum thek ponong no si neli question ke la lo upcoming la MLA election ho ke dam tang pom het nang lipulo alang le tum ke top third la ke third long sit contest long anta be la si non ke bang ji MLA election ho to bang nang li tum contest long alang le tum ban unji ma ban ni ko pi do puji nang non alang ni mobile player is matter of survival for Congress party see survive ji afan se while allegations ponga ban pa chobayalam chalan alang ni kanji against Dr. Tiruram Rohan against Dr. Himantu Biswa Sharma चलो हाई के पच्चो बायालाम राधा तुम चीनी जी बा चीनी है लो लापेन के लापमा पार्टी पोजीशन है नो ऑलरेडी दे आर मास बेसिस इरोडेड नॉन डेली जॉइनिंग प्रोग्राम नाले तुम लास्ट फॉर द लास्ट 2-3 months डेली जॉइनिंग प्रोग्राम दो ये ना पसके बांगलो फ्रॉम कांग्रेस फ्रॉम APSLC दसमें पुरोतंग ते आना मुनी डेली के जो in every constituency, in 26 constituency, nasonyong si Teglong lo pulong te, nasonyong si non ako ciklo jonjoni jong si join bomb lo pulong te, daga bangke, nili kipuji ko bangke, they'll pay the price. They'll pay the price. Maybe their security will be forfeited. Kihai ga filam. They'll pay the price, and the security will be forfeited. Lason se nili Teglong. Kihai ji ka filam. Chok choro lo elitum ke dam tang MP election ho jong se alam lang dam la pen che thang dam plo tang te jong pon me non heta lang li ta pulo ladak Bharatiya Janata Party pen ka che toy du na candidate mate Omar Singh tisu alang di si MP la bang song hoi che pai pon no la bang support hut adun thuki dun bang ke special se tum long dun la pen third bang ke Congress atom mate national political party lo asila dak pen lang dam plo tang ta lang li tuma bang ke adun thu ang deng ta le dun de la dak third long sito asi non ke bang ji MLA election hut ko an se lang li tum jakong ka che har jak ekjima la pen APCC ame phu Gorov Gogoi ko an si kal deng long phanalang li jakong dak nang bara thekjima la ka apor si e than po la pen non la pusona por hut alang lita ningjelo arni wangsi continuously 2-3 months lo constituency tinelong BJP long kache pawdon kai keta APSLC Congress SDC pen kache pawdon lok la pusoni litum kathek ponong tolo la si MLA election akuta bangke koma party si ko ana vote pen hajima la pen kon se aja kong kache har jaktima la kelitum phana porsi nang than pot bon sitami pini alang li chumang kro ke hai BJP long spokesperson pen kaching ki kache than bang ke lansi engton pon kokpo kadoi phanta kurbang thu tome thakme